Osoro. Yes. Ntegerere nano ntegerere bia. Naigwete. Okay. Naigwete. No tegerete. No tegerete pu. No tegerete ngigwete. Omugondo oyo. Onkondisete. Tale. Tayari kondisete. Umuntu uri kwaje ko zenenera. Meziloya igekara kondisete. It is through me. Naigwete. Sawa. No tegerete. You are right. Nka yinkoru omuntu ndacho bisiane. Ata kete musajiri bode mu ata de kugora misi nyore ngana bode mu. Roma sa tinara na udumia. Aye. Akibona Oma yete tabie ugati tili tabinkia. Wono shida kiero. Aye, nda kwake ngwato motuboni ne kwete. Ono basensi okaraga. Otato ko ngaka. Aye. Njono mondo ngodine ni chiko botambe. Ngogwa kalimorio kansa na ndike kesi kitoko. Ngakire kwa naye. That's a good case ya lawyer. Ya giroma na inji. Aye. Aye. That's ngake. Aye. Bo njeri swari mbori. Ngiko ni libode mo. Omogondo ngoza condisent. Nkwanga condisent. Akondisite miakerenga. Yes. Kwango. Miakerenga. Kwango. Kwago miakerenga. Thank you. Yes done. No madali chikora kini. Osenkwane. Miaka 10. Miaka 10. Olemire tu. Toka sign contract miaka 10. Njeki ndakora tera muntu munga. Sabira contract inchenji. Ingikora tera muntu munga. Uzo yako cha kugura. Miss. Nane. Net okondisi 10 years. Omondo niga kore ma 10 years. Yana abeke kwende. No. Yoka motinde teryoka. Omogondo yonkwane. Oyo muntu ori njetina ma affect na maser guru mogondo. Ya. Omokondisi Osoro. Akarote wana ne 10 years. Ngota betras mebe 1 2 3 continuous baga 10. Na bara me very na osugo sigero yonde. Ndo chore me that akan it's my land. Aye. Tarazma babu muntu nga. Tani to ko kanyoro sana na. Chiko liko tebaiga. Are me miaka 10 amakoruga. Nano maete. Etabibwa tenembe. Ukagenda ukachweli mete abandi ukasibu ngachanga kurusime kase chutoranga kana karate tegara tingwa kororobe nangota bidari za kase chutoranga kana aye nongota singa utobadire uma katana kot karate gara nkwaruana ma na kuri kingi ukari bona wa kwani ugunya kunchunguza ngayingota bona ngitana na kari na to kwana igori ngiyo kondigeri nchina ingi tobwate na entu atikana bona ngitana ngo to katikana ta kwana obeko bona ngitana na kikyara na jo kuri ga kwasa na konyori njibuna mete sai inde 5 bona majindu richi ko sori to konya chese o kantiga bona ngitana na accident ari bona bindu bi joki garende gusoko musko minare ngo nakikwa no mai teri na ngende kyange serious bona kwete serious ese nayi wacha kitota wantigire njenga gotena gutigire bona ngita mangana ranya bona musko minaro je ngata kora beke 5 poi gubiana na ki to atigira mangana rakini je anime ane nje palo no ngwa njete je na entaite nje bona sabiri bintu mbiro meto kunya kuira ngoro ngori bingani bisini kunya kubeka serious bona utete kuba mna beske bari town anga kwanuruga kantoiga Dende timangana oga. Kini ngwanjete. Akisabira. Tekunya kunguna abantu bete bari ukunya kunguna. Oni ngweta ga igayo ryo oni no jinjibika na konya rire iga. Ngotoro. Akini ngwanjete tiga oni ngyo kogeche. Umati ndikubiye kerogeche. Akini mate na ngwanjete. Umate na ngwanjete sabiri. Oresho no nganjete kyagara njibuna ndiga nditimangana kenyorike nditibantu ba kenyorike. Oresho no nganjete nyotito onye kunganjete tonganya 20 ton. One etoni ono ujumia yo to etoni ndokonyara. Ona ina kyo kumeke congression je town. Ko musko mina kungeniro ya mane town. Ya njinaro sirikobera yego se by the way sigige mogo igari se ino gari asimo arwete obori mombaro twendo. Njente de kwenda ndo lakini tagi kenyorike. Ono njenda kinere dio na arwete oro kare kana ngomwana. Ngugo se tata usina watu mo se mbukaro lakini wono bitene wete jishu gete ngenge njona na ndo baro mede njemba maiti. Na obori mombaro togenda gusimbuyo. Orinje na bora toke mbukaro ngu tata ngokwana na bate usiningi mbonga negatikari to ekwono nje mangano na sabantu tata bate jishu se bantu takumaiti na kitoko komenya orurose. Koni muite to muntu mugatamo. Inta to made jene school na lengeri ko antaratika.
Igabona buri mumbo yo sino kaptore sekwendo. Jitima jo simboka. Ne ta unar kwa kande ntoko genda. Town ya utingo jipi. Sawa bano kora nyonyi to kunyara kwebanga bango ndekara acha gutanganira ngire town. Kiro muntu. Igo ningo kabwate gombo yo ne kuru kuronga kurumate ga kanere. Tadi mana ponje na tebro yo gutangana guchangire town nere ngo genda nere. Aina bukunya kwebanga. Igo naro tayari ukungena mwende town ne. Onde tayo ko na unegwigure nako oyo urache bwangu. Abona ngayo ogoja bwangu na nakine ndigindo. Ngede ninjende mewona. Onya kwangire gukore kwire tingo te 20 town go 20 sei no kap ke garanti gento taiti no ko bere kinyore ki kwangire na kyuti tengo kwari. Kenda yo rengereri kora rengereri o mo 20 town 20 onde karase to kenda. Ogutire ko bango tiki to kontiga. Bani yonya kongire to konde sabina na kionya ko bango to kontiga anjema na kingo kwa. Lakini umate kuno kongumisa sana. Numate lakini njira moyo no kuiwa. Numate nangu numate nangu sare. Ukabwata ane bina bya marimo bwazu nitse karatika ekara ko bwazu ngo korangerie ko rusim o chakaringa sikinjo no so mete yeta nini lakini ai concentrate sa marimo umuntu kando ane tinje tingerwan defense self abantu yango tebi ka Osoro obale mobo for 10 years tiboli bwako wanya ko takete okwera ni chibesa wera lyo manyana chibesa ama umako ni bale mobo so kono magitabuka ko gatege byasinjera bigoragero mwadari bwano abo muro obore motari bwana bale mobo for 10 years mboli bwako aya wano nyogo takete mbo babwana pi tiango ntaraisisha ikazi ege ntoko kora obore mobo toro chiri kwanga kanete 10 years ile ngabona kwanga na chene chiri we come for 10 years that's what you asked for. Chiri we come for 10 years wano tiango korega is meant chiri we jinde ko mi bon ore bis taras momo taras mo kore on condition na ore je bindo kwana ko sina maru nyu de bona ko konjo kan ndi mo tu kwana mi dita tigana na maru to akore biasara na egeka ngaji bas chinde o muro yare ma buna tangete ego chiri we come miss kas sai na to tari gera na ego Pedro monto majinga nda turko yu aya ochaba kwa bisiane Monday negwete ochaba kwa bisiane muri kerane tino yo kondisete ne rokoneri onye no yo monga ta keto kumwere ni chiru chia ekomi kuma koneri yo yonde aga gimanye tino na mari singo ri gware nga woods one sold cannot be returned to kumwere ni chibesi ya kondisete miaka ikomi nkia ta kire to seria contract njina gware ro contract njege ntona ateme insapos to introduce to kota ba taras mari miaka teni continuous akone mevero timoka chiko ndio kwa singenjo kabire yo even land needs to regain the virginity chiko ndio kwa singenjo munenyo kwa ono di ono ko te ko ni bole mobo Monday nchondi ke bisia ono bole mobana to kwanra bana tagala dama chiko Monday ocho bisiana na ndo chenji no ne wrong to basa ko chara slippers ke bisiana ini motagete ndege gamo kondo kwana tara office ko koraki ngore ta basigari aba ko tinge bakena negwe asgara dada de yo ko in force lo yo tagete ko ta sa injin no monto blane ya dada tegarra no tegarra diga ko sorry Monday no monto obisian asi automa dia se ren tin coach kabato cha bana motage do bolem kabato cha ai que seri ko monto ko korda na banda ko jenga na 10,000 10 years miss 10 years miss 10,000 monto moja ko ngoma ni nga singa jo ko andi singa ko mo kondo avero yin ada no ko kasanga yo ana era ka jinga nga mo ta biria ji ko gora nga era anda sa la eri o senso my land nonka mbada mo right dandelo poita kungaina kuira sasa na alusu ko bantu bakunya ko kantu bakutani miyumaite lakini nya bono kwangire nje hono jendo jina ninga ga ndo jo bole mo ma temboro na bonko nya na kore nende ndo jina ko na ngini te mama nga gitaga no ba ko mansion iri ano ma to no te ko iri no fet te ko rosi mansion te mambo mbaya nyombe dio bunyansi bono ke tener te ko iri no vet de ten ndo sinya ke diga ya pona sin uno barira cabeza ga ndo sina kiako
nje norosi no ni nyumbura rosi norosi ino ne korba tinta itikenyoreke. Nyono kwange. Nje ntabone kwenda. Wana juono kwangiro nya kwanga wano. Twende wano tando jigale ndi mansion ngotena tawo parale. Na difiu na ndi moreno. Nabona tete mani iko kwenye tunganchiti. Iko ngwa nganchite pie. Ika bako ntena naki aki uko ntike ngwena nde kwengenta. Aki ntike kwangu misi no metuna kwangu misi de turugo kwana. Aki kwangwe stay time turugo kwana. Iko no enae konyo bwaterere tina naki nkwane. Konyo bwaterere tina naki nkwane na gutigire ontige na gupimete. Iko kwenye tunganchiti. Teri ngupimete ono. Ya. Gite to jokara na dito ngo karabon. Bono kwengenta bono tenga ngi aire liko kungete ngi to. Kiso onye kwanganchite lazima nte ingwena nde kwengenta orango sa no ena naki ngwena nde kwengenta ngwena nde nywe sumu ntike. Anje nde tikuyayere liko ujigari. Bono ngite ngendo ngo jikomisi no mate ngi ngo jikomisi. Bono to mate kwa na didi bono kira mara kwa baiga dia kambura kwa. Bono to kwa nde ndifiwe mecha ya moyoka. Iko bontari nchoku wanchite mobero no wanchite. Iko no mobero no go chikomisi to go chikomisi. Bono ngito mobero kuna. Ningo wana sabiri ningo ngite na no ngende na teraka na. Ayenku anganchi to kunya kungena igana tinunganchi. Bono ina na beri ngo university na university ka bakande to kwa je bungaro. Bono nde pato to kontika. Ndito ko tika na wantigire. Nje bino njenda iterim. Pinto mbiyongo kwa. Bono ngyo ko ngiteraga ngyo ko ndene. Nje nae umoisi oyo. Ayo metuna ga isipusi. Bono ko ne. Tonga inieti. Ebintorengete ni ebinte byo korengerere. Mona ninjo rengerere. Nze nengete bunangwende town bunangwenda ndosi ya maisha na ayo rengerete kenyoro maiga. Amaisha santu au itana garia bono tete ngujyo kuraranja ndare nchararia. Etawo ni mate. Ayo mbere nae narare nae nchara. Sinjutubuga tikende. Ligeri chiko byoko begete. Maza bitu basako ngaka nende mate. Nge chuko maza bitu mate nango tana kore bin. Lakini na kwa ngeberi bono tete kotana bono kwa ngene ujeta. Macha nyongu na rebu na tato mintara agwite. Anda to mintawo kwase tema ngake. Tema ngake. Bono ngaingo akikora ya twenda go jari sema. Tingo kwa enkweki. Bono to kwa ngai mecha ya moyo bono akijimeje jito akidiji ndo kuri fyuna ya muzaranda season 2. Bono teto yoko kwa Nairobi mate gura na season 2 to gojaka. Na tinkwenda enkweki. Tingo kwa. Bono bote to kubaira yoga gerengi. Sukanchi kozo na eros nenkwenda na tikire. Kwa tu bako ngaine jina yoko ngaine abera. Ninjo wake ya mungu moja ima. Ne kwabiri gukuriye birugamo n'ekimese kirabeka sabishi yao bono Neyland Furnitures niko babwate kimesa amo n'ebiruga ebyo birose yamo n'obumanyi bw'igoro mbabwate office linking waiting chairs, mesh waiting chairs, boardroom chairs and tables, executive desks, counter chairs, orthopedic chairs,
egati y'ebintu binde binge igo bagotuka asumo cyuri obusungo asamagajo a Uhuru Power Headquarters irongo ry'Itangani ime yo mu cyuri obusungo boigo mbabwa turusegero ndi ime y'Kinsamo kire cya Kisumu asamaga cyabonekana na Mega City Plaza asamange bakirisi migwetera sinamba enoti 72 ejyamo enoti inye ejyamo inye 72 inye usigwetera sinambende enoti 72 inye ejyamo inye 72 inye. Neyland Furniture, simply elegant for quality home and office furniture.